Ok, díomh cairde agus fáilte ras. Tá muidig tuairt faoin obair an Gerardine inis. So maras canná tá muidir denmh an ceacht atá an sin, tá an nasc chuig an firm Microsoft an sin agus bé an fís an seo fáil YouTube an seo. Just chun aráibh bé an measúna leúnach arsúla mórach. Ní rud mór éis sin bé si just denmh léib tuis go cúpla ceisna cosúla nniu san nábí bora fiú. Agus bé an fís fáil do sin chun ceirlih cosú leis an ceann seo. So bé sé go go leir dar ná. So leis an Gerardine rinos, tá muidir dul sios an seo agus bé muidir léamh an text nua leathnach 111 de Viel Spaß 2 agus bé sibh ag freagart na ceisna seo a lenas fís an sin agus bé an firm ag dúna. Aine nach bhfuil an obair an leabhar ag obairdáibh bé muidir féach an deir na rudí sin. Ok, so má léim mar seach tá muid ag clúdú rud éigen nua agus tá muid ag bogad ará leis an obair. So bhí is das vetar mach an bhíor háite. Bhí is das vetar chun tá aimsir. So bé muid ag féach an deir an aimsir sa ceacht seo. So unsere Frage ist, wie ist das Wetter? Constant aimsir. Und die Antwort hier ist, es ist warm und sonnig. So tá sé tse agus grianmhar. So nis bé muid ag léamh na PC sin agus bé muid ag freagart na ceisna. So seo iad na ceisna. Cén comatáir an aimsir in éire an brónarm. So sin sa céad písa. An sin cén tuairlar ó bhfuil an torasan. So tá sé caint faoi orasan dad. Cén tuairlar é. Cá bhfuil sé ag dul hrnóna. So tá mo grinne ag dul áte ag an hrnóna. Cá bhfuil sé ag dul. Caitheann a chur faoi mam gléach ras air. Tuachmuid ras chuig na rudí sin níos. So sin léthóir a hain agus an dara ceann is córá dá an sin. So hi Valentina, Grüße aus Irland. Hi Valentina, fáilte as éire. Hi Elena, wie geht's? Ja, mir geht's prima. So nie sie viel gemacht, hat sie prima. Irland ist wunderschön und unser Hotel ist super. Well, wie ist es schon? I mean, come on, Irland is wunderschön. Ta Irland ein Tag, yeah. Aber rud eigen doen nachwil is a gwyn foi. Unser Hotel is super. Well, you know, actually, now, Beiger sinna gastainia vi ag fannach de óstan na air a rih. Bé is gwif nachwil siad gomininic super. So Beiger gwil si ag fannach sa 4 seasons na rud eigen. Wie ist das Wetter dort? Es ist perfekt. Es ist warm und sonnig. So cínse tá áirteist arsúil agus í an seo sin an tain or bhfuil sé warm und sonnig. So ní warm, warm. Warm und sonnig agus í Ireland. Well, tis a go bhfuil an leabhar seo just déanta suas an isis. So an dara duine seo mo gcuine an sin. Hello mama. Oh, gléin sé mama mom. Well, mammy's boy on shin. Hello mama. Hello mein Schatz. Now, sulla place an sibh amach goir leis an focail Schatz. Sin an las anam glóte a churndíní Germánaise rinnemer Erichéile. Rinnemer sin timp lá Valentine is cuiimlum nar bhí muid denmh na Milchan Valentine sa seomar ranga. So nádin darmid. Schatz sin cosú leis an ghaeilge store. So, you know, nar a deran duine cut chunstátú a store. Is an rud céine, hello mein Schatz, sin an Germánaise. So tá mam ag léach a store Oh, wie geht's dir? Constatu. Gefällt's dir bei deinem Papa in Texas? So das gefällt es dir an tatnin shelat bei deinem Vater, Papa, lede yad in Texas. So tá eschen trasna Texas leis an dad. So will sé tatnavach. Ja, mir geht's gut. Ich sag, ja, mir geht es gut. Ta sé ag dul gemacht dumm. Ja, Texas ist schön. Ta Texas schön, ta Texas Jazz. Und Papa und ich verbringen sehr viel Zeit miteinander. Now, Zeit verbringen, sin am a cahav. So ta dad agus me hen ag cahav a lán am le chéile. Seine Wohnung ist im 12. Stock. Ta a orasan, Wohnung, an Dara Urlor Deig. Stock sin an Urlor. Nuair tá muid ag caint faoi na Urlor ferganmh. Na ní sé an Urlor atá tuig seasa bhéir
an talamh, níos an talamh is nuair tá rud ag an haar an talamh, so an sfilften stock sin an dara orlór déig, ach ní déirhí tú nuair siúlann tú stock a ducheach bhfuil tú an grundstock, tú, bhfuil tú an grund. Renos, und es gibt einen schönen Blick auf die Stadt. So es gibt tugann sé rairc ionach nó rairc deas don cathair. So look, tá sé seasamach an sin agus tá cathair le feiceáil taobh hiarda. Und wie ist das Wetter dort? Oh, es ist heiß hier. Tá sé te anseo. Heute sind 30 Grad. Inniu tá sé 30 Grad, nu 30 céim. Heute Nachmittag gehen wir in einem Wasserpark. So inniu taréis Manley gehen wir támuidig dul in einem Wasserpark, Park Ischke. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Now wünschen sin tá súil agat faoi rud aigen, to wish. Tá súil agam gombeach, tá dóchasach gombeach. Ní léon bríthar díortha an focail wünschen as Gaeilge. So, tá súil agam gombeach fíl spás a lán sprí agat, tidal an leabhar lán sprí, cos I gcónaí bíon a lán sprí a cuibh agus sibh ag déanamh an Germánis lumsa, cínse. Oh, we'll just stop. Ich melde mich morgen wieder. So, wieder melden, sin chlorú nó teacht I deagháil le. So ní sé rá chuir mé gléachart, but tá sé rá tucha mé deagháil leat morgen, a mórach. So morgen, mar adiacht sin a mórach, mar anamocail sin a mórach númáidin, brahan sé. Alles klar, tschüss Mama, gachrod solar, sin just nach cain sé rá. Yeah, fibre bit. Tschüss Mama, tschüss motion. Tschüss motion. Gléisi motion ein rud le SCHE is well CHEN sin rud ag beag, so tá si ag gléach look beag nó looking here. Slán a looking. So seaitse dus agus motion ag an der bis morgen go dia morg. Well, fi sin tatnavach rénos. Oh, stop. So inis is féidir live na ceisna sin áraigart. Now, seo an príomhar don ceacht, so ná fág an píosa seo go fáil. Má tain se bhráid chuig lena kids dóigh. Tá lista dus na hadaíochtaí a tain leis an aimsir. So leis an aimsir cosú le aon rud, tá cúpla bríomhra agus tá roinnt adaíochtaí. Gur féidir linn a úsáid concursi is ceartaí ana bhar an aimsir. So mar hampla, tá sé ag cur báistí, sin an bríthar. Right? Ach, má tá muidig fecant amach, tá an báiste ann, sin an animacal, an báiste, nó adiacht tá sé báisteach amach an sin. Tá sé ag cur sneachta, sin difriúil ó tá an sneachta ann, sin an animacal. So just bei sin níos soléir níos duine nar denmuid na bríomhra. Ach leis an Germánis tá na hadaíochtaí agus na bríomhra. So niú bé muidig fecant ar na hadaíochtaí sin. So sin ist agus an adaíocht. So ní animacal atá gceist. Sin bei sin níos soléir díobh nar denmuid an astrachan orthú. Ach feicimid nach bhfuil aon ceann litir orthú, mar níl muid úsáid animacal, ní rud iad, tá siad ag denmh cur síos faoi rud, sin an adaíocht. So an céad ceann is schön, tá sé jazz. Es ist schön. An dara ceann, is sonnig, tá sé grian ver. So níl muid a chuin tá an grian amach, tá sé grian ver. Es ist warm, tá sé che. Es ist heiß, tá sé anhe. Es ist heiter, agus má feicimid ar sin. Es ist heiter. Tá siad ag fechant ar tá sé ní léon rud ann, so tá sé
ní fullmh, but tá sé sularmach an sin, tá sé clear sin a focail, so ní léon down. Es ist bewölkt oder wolkig. Now, befolkt oder wolkig sin tá sé scamalach, cos tá an na folken ann. Es ist bedeckt tá sé clúdathe. Okay, so ní féidir leat aon rud a eáil. Es ist wechselhaft tá sé athraithe. So tá sé ag athrú ó gríomhar go dtí an báisteach. Es ist trocken tá sé tirim. Es ist nass tá sé flock. Trocken und nass. Es ist neblig tá sé ceover. Tá an ceo amach an sin, tá sé ceover. Es ist schlecht tá sé go dunne. So wir haben es ist schön tá sé jas, es ist schlecht tá sé go dunne. Es ist windig tá sé guifer. Es ist stürmisch tá sé stormúil. Es ist kalt tá sé fuair. Es ist eisig tá sé róte. So inis feiceadh sibh go bhfuil na focail sin meascithe suas. So tá sin an chuid eile don rud atá le déanamh. So gen focail óna litricha seo a leanas. So céir é sin chur gló isteach an sin é litricha gceart é agus an sin tá ceann sa bhreise chur mé isteach an seo le bheith cínte gohfuil si bh léamh gach rud. Agus an sin breúar send me an email receipt, breúar submit agus feici sibh na freigraí is gach rud, joí sibh gach rud arás níos duine. So sin é den nniu má tá ceiste bit seola go riomh cúm ach tásúla gom go bhfuil gach rud an sin sul ar díobh. Gur míle mágat go dtí